Zdravo svima, dobrodošli u najnoviji video. Danas pričamo o ProTune-u, odnosno manual mod za podešavanja na vašem GoPro. Kada treba da ih koristite i zašto? Ajde počnemo. Dobrodošli na moj YouTube kanal, ako ste možda ovdje prvi put, ja sam John Wolfric i na ovom kanalu sa vama delim svoje višegodišnje iskustvo iz svijeta fotografije, retuširanja, snimanja i editovanja videa. I trenutno se nalazim na autobuskoj stanici u Valjevu. Iza mene prolazi dosta autobusa, odlučio sam malo da putujem i naravno na svim svojim putovanjima ne mogu da odem, a da ne ponesem moj GoPro. Ja uvek koristim ProTune kada hoću napravim fotografije i isto kada želim napravim snimak kao što je ovaj. E sad, šta je to ProTune? Kao što rekoh malo pre, on je manual mod za vaš GoPro. To znači da vi sami ručno možete da podesite i shutter speed, i white balance, ISO i sve ostale parametre o kojima ćemo da pričamo za koji minut, ali obavezno se subscribeujte i kliknite na zvonce, jer uskoro dolazi giveaway čim ovaj YouTube kanal dogura do prvih 1000 subscribera. To znači da će neko od vas moći da osvoji moj custom Lightroom preset pack, što znači da vi možete da editujete vaše fotografije na samo jedan klik u Lightroom aplikaciji i da imate super fotke. Dakle, subscribe i možete me zapratiti na Instagramu da vidite zapravo kako sve to izgleda. Ja svoje videe također editujem koristeći ove presete, ali o tome ćemo sada za koji minut. Dakle, ProTune treba da uključite i onda imate ponuđeno sljedeće stvari. Shutter speed je prva stvar o kojoj ćemo reći. Prvo, zato što može da da mnogo dobar motion blur, što znači da vaši snimci mogu da izgledaju mnogo više cinematic. Ali, ako stavite vi vaš shutter na automatic, onda će GoPro sam da napravi određenu ekspoziciju. Ovo će da usledi da ako recimo zamrznete, odnosno pauzirate vaš snimak, da će onda izgleda kao fotografija, znači neće da ima taj motion blur. Ali to je već malo naprednija stvar, napravit ćemo poseban video o tome, a i u komentaru mi napišite ako imate neko pitanje ili predlog za neki budući video. Dakle, ako želite da koristite shutter speed, onda probajte da kontrolišete na taj način što je on duplo brži od vašeg FPS-a, odnosno frames per second, odnosno koliko ima frameova u sekundi. Kao što rekoh, ovo zvuči malo napredno, tako da subscribeujte se da vidite te videe kada budu izašli. Sljedeća veoma bitna stvar jeste ISO. Šta je to ISO? ISO je osjetljivost senzora na svetlo. Što je veći broj, imat ćete mnogo veću i osvetljenu fotografiju kao i video zapis, ali uz to dolazi i malo više noiza, odnosno šuma. Ovo može da bude mnogo dobro u određenim low light situacijama, ali ja ne savjetujem da vi podižete previše, jer GoPro ima veoma mali senzor i to neće da izgleda toliko dobro kao na nekom profesionalnom full frame DSLR fotoaparatu. Ali, ono što možete da podesite jeste maksimum ISO. Dakle, otprilike na 400 je otprilike neka sigurna zona, do 800 možete maksimalno otprilike i da bude podnošljivo to zrno kako ga zovu. Naravno, ako ste u nekoj situaciji gdje treba da podignete ISO, možda i na 3200, slobodno uradite to ako želite da imate mnogo dobru uspomenu zabeleženu, jer bolje da imate nego da nemate. White balance je jednostavno rečeno temperatura na vašim snimcima i na vašim fotografijama. Ona se meri u kelvinima, neki bi rekli da su možda u kilovatima, ali otprilike imate slovo K, što znači da vi sa jedne strane imate recimo 3200 i na drugu stranu recimo imate broj 7000. Šta to znači? Sa jedne strane je toplije, odnosno žuti su više tonovi, a sa druge strane su plavi, odnosno hladniji tonovi. Vi ovo možete da stavite naravno na automatic i da vaš GoPro sam otprilike to podesi, ali recimo ja sada sam stavio na 4500 Kelvina, zato što ja znam da želim da meni kontinuitet bude jedna ista boja. I još jedna veoma bitna stvar, color profil. Imam poseban video koji ću isto da linkujem ovdje gore, u kojem sam govorio o color profilima, ali ukratko, da ne bi dužio sve o tome, ako stavite na flat, imat ćete malo manje kontrasta, imat ćete malo manje saturacije i to je mnogo bolji za postprodukciju ako želite da editujete. Ako ne želite, onda ostavite na GoPro color profil i onda vi možete da učinite da vaš snimak izgleda sa previše saturacije, ako je to nešto što vam se sviđa, sa malo više kontrasta, ali GoPro 9 nudi još jednu opciju. Imate između da postavite, što verujem da većini ljudi može da se svidi, jer niti je previše saturacije, niti je previše kontrasta, ali dobro je da imate taj izbor. I također imate opciju za RAW audio,
Ako želite možda imate poseban file i da posebno editujete vaš audio, ali ja ovo ostavim isključeno, zato što ja to ne radim lično. Za sada mi se sviđa kako ovaj audio zvuči, ali verujem da ću kroz vreme da odem i da se pozabavim malo više ozbiljnije sa time. Pozvaću jednog kolegu da mi gostuje u jednom od narednih videa, tako da ako želite da vidite možda i nešto u vezi audio postprodukcije, definitivno i to napišite dole u komentaru. I još jednu stvar koju mogu da kažem jeste koji je vaš otprilike field of view, odnosno širina vidnog polja. Zavisno od vidnog polja koje izaberete, imat ćete ili nećete imati distorziju. To znači da ćete imati zakrivljene linije i taj GoPro look ako koristite Super View ili Wide. Na linear, što je trenutno ovaj video sniman, imat ćete prave linije sa strane. Također možete da zoomirate još malo više, da izaberete narrow, ali time ćete i malo dodatno da, pošto zoomirate, izgubite i rezoluciju. Ali ako je ovo nešto što se vama sviđa, odnosno da imate prave linije, onda slobodno to izaberite, jer GoPro nudi opciju od 4K, tako da koliko god to da zoomira i nije toliko strašno. I otprilike to bi bilo to što se ovog videa tiče. Ako imate neko pitanje, pišite dole u komentaru, ne zaboravite da se subscribe-ujete i da kliknete na zvonce kako ne biste propustili buduće videe. Zapratite me na Instagramu i naravno ne zaboravite da bacite pogled na playlistu ovdje gore sa strane ili na ovaj video ovdje dole i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, stay sharp and stay focused. Pak!